Radnički za mene znači nešto sveto. Jedan veliki, veliki klub koji mora i posle mene i posle ove uprave da ostane, da bude još veći. Niš i Radnički iz Niša gledam bukvalno kao svoju kuću i to će ostati do kraja života. To je jedna familija niška velika koja dugo godina traje. Stvarno mi Radnički puno znači. Radnički je iznad svih nas, ponos grada. Radnički je pa život. Prva ljubav. Deo porodice. Stvarni deo mog života. Radnički. 100 godine ljubavi, ali i 100 godine nerviranja. Dobrodošli u Niš. Ovde živi Radnički. Sve je počelo 1923. Usledile su godine uspona i padova, radosti i tuge. Prvih 100 godina Radničkog. Radnički sport klub osnovan je 24. aprila 1923. godine i trebao je da nosi naziv Radnički sport klub Proleter. Ali naravno u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca to nije bio prihvatljiv naziv, pa je ostao Radnički sport klub. Prema nekim navodima, klub pod imenom Proleter postoji još od 1. maja prethodne godine, tako da Radnički od samog osnivanja prate brojne kontroverze. Bez obzira, međutim, na tačan datum osnivanja, Radnički je od prvog dana pa sve do danas delio sudbinu društva. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1929. godine odlazi u istoriju, a sa njom je arhiviran i Radnički. Iz istorijskog arhiva u Nišu potvrđuju Radnički jeste arhiviran, a klub je preimenovan u Građanski. Službeni glasnik to i potvrđuje. 1936. godine Radnički opet stupa na scenu, ali ovog puta pod nazivom Radnički Trupale, koji se takmičio sve do početka rata. Bio je to novi početak, ali i strateški uzmak, jer je Radnički morao van grada i mirovao je sve dok je besneo Drugi svetski rat. Tek nakon oslobođenja kao crveni klub, konačno je po volji režima i vraća se u Niš, odakle zapravo nije ni odlazio. Potvrđuje se kontinuitet sa Radnički sport klubom i Radničkim Trupale i novi naziv je Radnički 23.45, što i godine u nazivu potvrđuju. U novoj državi, FNRJ, Radnički se ujedinjuje sa Železničarem i Jedinstvom i pod imenom 14. oktobar igra prvu saveznu ligu, ali ovaj eksperiment nije uspeo. 14. oktobar odmah ispada iz elitnog ranga uz gol razliku -50. Period stabilizacije počinje od 1947. godine, kada na osnivačkoj skupštini, ko zna kojoj po redu, biva prihvaćen crveni klub Radnički. Tada se pojavljuju prva fudbalska imena koja će obeležiti godine i decenije koje dolaze. Slobodno mogu da kažem jednog Bepca, jednog Čičevića, jednog Matića koji je bio onda Peki Paki. Peki i Paki su bili izvanredni igrači. Jedan je bio malo nervozniji i taj je valjda bio bolji. Peki je bio čudo od igrača. Po meni to je nešto što nije dovoljno stavljeno po značaju koji su oni kao igrači imali. Na jednoj utakmici jedan je isključen, a to je bio ovaj bolji, ja mislim da je on nosio 11. I u poluvremenu on skine svoj dres i uzme od brata i tako ostane da igra praktično celu utakmicu i se ekipi to kao isplatilo, toliko su slični bili. Radnički je nekoliko godina lutao po nižerazrednim ligama, a onda počinje lagano formiranje ekipe za velika dela.
Generacija čuvenih Pekija i Pakija polako je odlazila u prošlost. Dolaze neki novi klinci, stvara se tim za ostvarenje snova, plasman u prvu saveznu ligu. Najpre je stigao Vitomir Sovrović, pa Miodrag Knežević, a za njim nešto kasnije i Stevan Ostojić. Sve potonji reprezentativci Velike Jugoslavije. Pa Ilija Dimovski, majstorot od Prilep, koji će postati rekorder po broju odigranih utakmica za Radnički. Deo te generacije bio je i Dobrosav Jocić. Mi smo postali familija, mi smo postali jedna ekipa homogena i dok to nismo napravili, nikad ne bi Radnički ušao u problem. Nikad. A put do elitnog ranga je bio sve, samo ne lagan. Radnički je te 62. u posljednjem kolu druge savezne lige savladao Sutjesku u Nikšiću 3-2 i izborio baraž sa skopskim Vardarom, koji je važio za izrazitog favorita. Prvi meč igrao se u Nišu, stadion u Čairu je bio krcat, tražila se karta više. Atmosfera je bila maksimalno dobra, takmičarski podgrejana. Da smo dali gol prvi, to bi bila druga atmosfera, majku moja. Međutim, desilo se da primimo gol i sad treba izjednačiti. Ne može da izjednačimo. Vardar imao izvanredan tim. Radnički jeste napadao, ali je Vardar poveo. Povukao se i pretio iz kontranapada. Da su nas pobedili ovde, ne bi mi mogli da prođemo. Međutim, slučajno ovaj Balov dade gol. I završila se rezultatom 1-1, što nije davalo mnogo nade da ćemo nešto u Skoplju uraditi. Iako je poraz izbegnut, izgledalo je da su sve lađe potonule. Vardar u Skoplju nikom nije praštao. Na gradskom stadionu u Skoplju pred oko 15.000 gledalaca Vardar i Radnički iz Niša tek su posle 120 minuta izvođenjem penala odlučili ko će u prvu saveznu ligu. Kad je Knez šutnuo i u onog golmana, udari ga u butinu ovde i preko gola, basmo rabot. Nakon promašaja Kneževića, promašio je srećom jedan igrač Vardara, pa se ušlo u dodatnu seriju. U posljednjoj seriji promašio je Božinovski, a Slavlje klubu iz Niša doneo je sigurnim šutem Vitomir Sovrović. Nije bilo jako kako sam izvodio, ali je bio siguran gol. Onda sam se okrenuo, sa mene su skočili, nisam znao gdje se nalazi. I sa tim golom mi smo postali članovi prve lige. To se dogodilo 3. juna 1962. godine. Nastala je čudna tišina u Skoplju dok je Niš goreo. Kad smo došli ispred parka, to je ceo ovaj deo od robne kuće do pošte ovamo, sve je bilo to puno kao ovako. Slavlje je bilo čitave noći, igrači su nošeni na rukama, to su bili buketi cveća. To su bili na tramvajima, na autobusima ljudi, to je ogromna masa naroda bila nenaviknuta na Niš. Retko je moglo toliko ljudi skupine na mesto kao tada Radnički. Niš je slavio svog novog prvoligaša po prvi put pod imenom Radnički. Svi su oni legende kluba. Od golmana do levokrila, Knežević, Jovanovski, Dimovski, Aca Nikolić, Grbić, Jocić, Balov, Ostojić, Radivojević, Sovrović i Jeremić. Generaciju za pamćenje sa klupe je predvodio Čika Ivko Glišović, koji je i godinama kasnije bio dežurni spasilac Nišlija. U voljeni klub vraćao se kad god je bilo potrebno. On je 7 puta dolazio na kormilo kluba pred njegovo ispadanje. Po meni on je specifičan čovek. Mi gubimo, a on sedne iza vrata, prvo ono sedište tu, zapali cigaretu, popuši cigaretu
I to ima još vremena do izlaska na teren drugo poluvreme. On ode i onda mi zaključamo vrata, samo što se ne pobijemo. I onda zakletva, izađemo i dobijemo utakmicu. Te 1962. godine počinje nova era Radničkog. Tada je nastao i čuveni transparent Real sa Nišave. Radnički je igrao u belim dresovima, a Real je harao Evropom, pa je asocijacija bila jasna. Mile sekretar je bio jedan od navijača, nosio je ono Real sa Nišave, Mile, Zoki, Las i tako dalje. Mislim, bili su fantastični. Kupimo kartone, izrežemo slova i pojavimo se na stadionu. Znam da to među igračima je bilo primljeno izuzetno. Pojavio se jedan čovjek i mislim da nije bilo ni približno sličnog njemu, a to je Bora se zvao, to je bio naš navijač. Imao je limenu trubu i kad je bilo najteže mi smo njega čuli. Čeka Bora je bio standardni član te naše navijačke grupe ili navijača. Čim je gusto oglasi se, digne malo morala, vikne, povuše ostale. Podizao je neki adrenalin u nama i teško je zaboraviti takvog čoveka. Čika Bora i grupa oko Reala sa Nišave preteča su današnjih navijača Radničkog, jer je organizovano navijanje došlo nešto kasnije. Upravo te godine, kada je Radnički postao prvoligaš, oformljena je i fudbalska škola. Mi smo ulaskom u ligu bili obavezni da osnujemo i fudbalsku školu, tako da je uporedo sa prvim timom postojala i fudbalska škola koja je dala mnogo igrača koji su posle igrali u prvom timu. U fudbalskoj školi od osnivanja do danas radilo je puno trenera, bivših igrača, klubskih legendi, ali se samo po sebi izdvaja ime Radisava Jovanovića, čuvenog Radeta Gipca. On nikada nije radio sa prvom ekipom, ali je radio pa najmanje 40 godina sa dečicom. Od najmanjeg uzrasta, oni klinci od 10 godina pa i manje, do one izlazne generacije 18 godina. Upravo iz te fudbalske fabrike ponikao je i Ljubiša Žuća Rajković, budući reprezentativac Velike Jugoslavije. Osipanjem, slobodno mogu da vam kažem, Radnički je počeo da se muči. I onda dolazi jedan period moje generacije. Ipak su to igrači sa manjim nekim potencijalom. U godinama koje dolaze, pokazalo se da Radnički nije zalutao u elitni rang. Real sa Nišave postao je stabilan prvoligaš. Kolcer i Vardić prelaze u Hajduk iz Splita, ali su u klubu već tada Janković, Jovan Anđelković, Neša Cvetković, dok se priključuju Čolaković, Dragoljub Ilić, pa kasnije Antić, Steva Andrejević, Pantelić, Halilović, pa zatim i Ređa Stojiljković, Obradović, Dušan Mitošević, Dovedan, Vojinović. Dolaze i prvi prvoligaški uspesi. Radnički je u sezoni 73-74 jesenji šampion. Kako smo mi došli do te jesenje titule, nisam ni ja. Niti smo mi imali nešto kvalitetan tim da možemo da budemo ispred Zvezde, Partizana i te velike četvorke. Teška povreda je Žuću Rajkovića tada odvojila od terena u prolećnom delu prvenstva i stvari su se brzo promenile. Malo je falilo da se od jesenje titule stigne do druge lige. I da nismo imali slobodu, s kojom smo imali dobre odnose, Radnički bi ispao iz ligi. Radnički je igrao i međunarodne utakmice, učestvovao u Balkanskom pa Intertoto kupu.
1975. godine osvaja svoj najvredniji trofej do tada, Balkanski kup. Kup je osvojen protiv Eskişehir'a u Turskoj. Radnički selektira igrače, stvara tim, a raste i na organizacionom planu, ali će još dosta vode proteći Nišavom dok klub ne bude spreman za novi, viši nivo. Krajem 70-ih i početkom 80-ih kockice su se složile. Po prvi put pare zaista nisu bile problem. Došlo je zlatno doba niške industrije. EI, Min, Duvanska, Jastrebac, Građevinar. Svi su oni bili na raspolaganju Radničkom, bespogovorno. Ostalo je još da se kompletira ekipa. Onda kad je došla Duca 78. godine, tad je nastala ta ozbiljna, da kažem, ozbiljna generacija koja je izborili to treće mesto koje je garantovalo da se igra kup UEFA. Kod nas je prevladavala osnovna želja da uspemo i mi smo polako formirali tim od koga se plašila cela bivša zemlja Jugoslavije i svi klubovi. Došao je Gavrilović, Simonović, Bojović, Beganović, Mike Aleksić, Džara Dosavljević i da ne promašim nekoga, ali to su oni koji su igrali taj kup UEFA. 4,5 godine sam radio sa Radničkim kao kondicioni trener i uz maksimalnu saglasnost pokojnog gospodina Ivka Glišovića se potrudio da stvorimo tu generaciju koja se pamti. Ali vam kažem da smo tada kvalitetno, izuzetno radili na primjeni najnovijih oblika savremenih treninga, trenažnih procesa. Moram da vam kažem da su to rezultati, evo, na primjer, Reža Stojiljković je imao 77 ml potrošnje kiselnika. To je na nivou svetskog fudbala i u sadašnjosti. I rezultati su se pokazali. Te 80. godine Radnički je u Velikoj Jugoslaviji stigao do 3. mesta, ispred Partizana, Dinama, Hajduka i plasirao se u kup UEFA. Do tada se u fudbalskoj Evropi za ovaj klub praktično nije ni čulo. Za početak da više se ljubi, pa svaki se čubi kude je taj Niš. Tada je formiran onaj stav gde je taj Niš, odnosno kude je taj Niš i ko je taj Real sa Nišave. I mi smo te godine, 1980. igrali prvu utakmicu u kupu UEFA protiv Laska u Lincu. Pred prepunim stadionom u Lincu, pred velikim brojem naših navijača, mi smo igrali fantastičnu utakmicu. Mi smo eliminisali Lask iz Linca, pa sljedeće kolo smo eliminisali Staru Zagoru, Beroa i Stare Zagore i onda smo igrali treće kolo u kupu UEFA protiv AZ 67 Alkmara, koji je te godine igrao fenomenalno. Ispostavilo se da Radnički te godine nije mogao dalje od trećeg kola. AZ Alkmaar je bio tada silna ekipa. Utakmica u Nišu koja je završena 2:2 upamćena je po sramnom suđenju na štetu domaćeg tima. Izgleda da ni u revanšu nisu bila čista posla, pa je Radnički potučen do nogu. O tome se nije puno pričalo, ali je zato druga vest iz Niša obišla svet. Te 80. godine Radnički je dočekao ekipu Veleža i slavio sa 1:0. Jedini gol postigao je golman Dragan Pantelić. Pantelić je degažirao loptu iz svog kaznenog prostora sve do 16-terca gostiju. Tu je lopta odskočila i prevarila Đurasovića i Šišića, ali preskočila je i golmana Marića i našla se u mreži. Meni je taj moment bio u karijeri jedan od težih momenta. Kako se pozdraviti sad na kraju utakmice sa tim čovjekom koji je vrhunski igrač, koji je branio za reprezentaciju, koji je kapiten Veleža, koji je, možda se desi svakom od nas to. Ali taj gol opet ne bi, on je imao mnogo značaja, ali još veći značaj je dao Marić. Tako je. Pa plus sam ulazak u Evropu. Da je to bila neka obična utakmica, to bi, eto onako, pao gol, doviđenje.
Radnički ponovo sezonu završava na 3. mestu iza Zvezde i Hajduka i ponovo se plasira u kupu UEFA. Panta odlazi u Bordo, a Radnički dodatno osvežava tim. Sanid Beganović i Bojović su došli iz FAP-a, a ovo drugo je sve odavde. Čair, okolina Niša, Kuršumlija, Prokuplje, Leskovac i tako dalje. Prema jednom takvom timu, žreb za drugi nastup u kupu UEFA bio je nemilosrdan. Već u prvom kolu protivnik je bio Napoli. Jug Italije uzavreo je pred dolazak malo poznatog protivnika. Pa bilo je 80.000 ljudi. Blizu 80.000, ne znam koliko je tamo. Kao što onaj kaže, evo vidim jedno prazno mesto i ono su polako puni. Međutim, Radnički je obeleo obraz. Golovima Redže Stoljkovića i Aleksića izborio je 2:2, što je bilo ravno senzaciji. Pozitivnu nulu je međutim trebalo sačuvati. U tvrdoj utakmici u revanšu igrao je na rezultat i uspeo je da izbaci velikog rivala. Najtežu utakmicu koju je Radnički u kupu UEFA igrao, jer je Napoli u to vreme bio jak, veoma jak evropski klub. Mi smo odigrali 2:2, briljantnih 2:2 u Napolju i ovde jedva spasli 0:0, tako da smo otišli dalje. Jedan detalj sa dvomeča protiv Napolija pokazao je kako Radnički reprezentuje svoj grad i na terenu i van njega. Mi smo izgledali svetski, teget, sako i sive pantalone i onda smo izgledali fenomenalno. Ali tako smo i igrali u stvari. U narednom kolu eliminisan je Grasshoppers uz briljantnog Milenkovića na golu. Real sa Nišave stiže do 3. kola i Feynorda, ekipe koja je u to vreme već osvajala i kup UEFA i kup šampiona i interkontinentalni kup. Nikolić, evo prilike, evo šanse, evo velike prilike i 1:0. Nakon 2:0 na Čairu, na snegom pokrivenom terenu u Rotterdamu, Radnički je sačuvao prednost i dočekao evropsko proleće. Bravo, Milenković je večeras zaslužio čistu desetku. Na putu ka završnici, naredni rival bio je slavni Dundee United. U Škotskoj je Radnički i pored fenomenalnog Milenkovića na golu poražen sa 2:0. Rezultat nezgodan, ali kako se ispostavilo, dostižan. Stadion na Čairu ponovo je bio krcat. Pune tribine, ovo je bilo stvarno ludnica. I pored podrške sa tribina, prvo poluvreme je bilo jalovo. Gosti su se znalački branili, pa se na odmor otišlo sa 0:0. Ušao sam u drugo poluvreme, u 52. minutu sam dao prvi gol, u 72. sam dao drugi i to malte ne sa 5-6 metara iz gužve na centar šut. Jednom jedna noga, drugi put druga noga. U finišu Đorđević daje gol iz penala i Radnički je u polufinalu, a dvostruki strelac Panajotović apsolutni junak ovog meča i plasmana u polufinale. Podvig Radničkog proslavljen je širom Jugoslavije. Cela Juga bila je uz Real sa Nišave u polufinalu, a protivnik ni manje ni više nego slavni Hamburger, nemački gigant koji je već naredne godine postao evropski i svetski prvak. Znači, grad je bio pun. Trgovi su bili puni ispred pozorišta, ispred spomenika. Znači, fakulteti, škole, firme, sve to, znači, slavilo. Hamburger inače je bio klubski prvak Evrope i sveta. Sljedeće godine pobedio Juventus u finalu, Dino Zoff je bio kapiten, Platini i Bonjek su bili dva stranca, znači u Juventusu sljedeće godine. Popularni Driza je Hrubeša stavio u džep, a Radnički stiže u vođstvo golom Beganovića. Publika je u transu. Van Hesen je nekoliko minuta kasnije izjednačio, a pobedu Radničkom antologijskim golom donosi Obradović. Ja sam uzeo loptu na našoj polovini i predriblao sam sve što je bilo ispred mene, ušao sam u šesterac i šutnuo sam loptu po zemlji i dao sam gol.
Delirium na stadionu u Čairu. Savladan je slavni hamburger. Iako je pobjeda bila minimalna, bilo je optimizma pred revanš. Pokazalo se međutim bez pokrića. Hamburger je bio prejak. Radnički je poražen sa 5:1, a utešni gol za Radnički postigao je Panajotović. Ušao sam u igru malo i deprimiran i malo ljut i sve, kad je već rezultat bio 3:0. Ja sam se ubacivao na prvu stativu, on je centrirao, lopta mi je išla malo iza leđa, nije bila za šut. Ja sam to odigrao petom. Polufinale Kupa UEFA je i dan danas jedan od najvećih klupskih uspeha na jugoslovenskim prostorima. Legende Čaira. Godina 81. druge je Milenković branio i igrao je Gavrilović Obradović, Bojović, Vujinović, Simonović, pa se tu menjao Panajotović, onda igrao sam ja, Bane Đorđević, Dule Mitošević, igrao je Martinović, pokojni Zoran, a igrao je Antić, igrao je Mike Aleksić, igrao je Beganović, Miodrag Savić Zile. No i polufinale Kupa UEFA nije bilo dovoljno da se makar jedan igrač Radničkog nađe na spisku reprezentativaca za svetsko prvenstvo te 82. godine, samo koji mesec kasnije. Kako su igrači birani, tako smo i prošli u Španiji. Ali život teče dalje. Već naredne godine Radnički je ponovo u vrhu i kao četvrtoplasirani još jednom se plasirao u Kupu UEFA. Taj treći kup UEFA, to je Radnički eliminisao Inter iz Bratislave i St. Gallen, a ovde se igralo protiv Hajduka i mi smo primili dva potpuno neverovatna gola. Sa velike udaljenosti, dva čudna gola i Hajduk je pobedio tu 2:0. Igrali smo revanš u Splitu, bila je jedna velika bura, vetar duvao, mi smo odigrali fantastično, imali smo u početku prvih pola sata 3-4-100% šanse, nije nas teo gol i tako da nas je Hajduk eliminisao te godine. Ali Radnički je na dobitku. Pojavljuje se jedno novo fudbalsko ime, možda i najveće u istoriji kluba. Dragan Stojković Piksi. Imao sam 16 godina i bukvalno sam već tada prekomandovan u prvi tim, što je za mene značilo ostvarenje svih snova nekih dečačkih. Uhvatite sebe da prosto ne verujete da se nalazite u društvu tih igrača koji su vam idoli i ta grupa ljudi koja predstavlja Radnički Niš. Ivko Glišović. Gledao sam sa njim jednu utakmicu kadeta, on je tad imao 14 godina i Ivko je imao uzrečicu Božu mu majku. Pa kaže, Božu mu majku, ja vidim kad primi loptu i vidim 2-3 dobra rešenja, ali on nikad ne odigra ono što ja vidim, odigra nešto četvrto. I kaže, kad ja poslije bolje razmislim, njegovo je najbolje rešenje. I tad sam napisao da će biti veliki igrač i onda on rano njega je Toza Veselinović posle pozvao vrlo mladog u reprezentaciju i tako dalje. Koliko je Piksi značio za Radnički videlo se već u sezoni 84-85 kada je otišao na odsluženje vojnog roka, a klub prvi put nakon više od 2 decenije ispao iz prve lige. Bilo je to, da kažem, ovako dosta šokantno za sve. Vraćam se iz vojske i kreće naravno borba za povratak Radničkog u prvu ligu. Tako da sam ja tu 84. na 5. ja mislim, ili 5. tako, odigrao za Radnički u drugoj ligi. I na kraju se ispostavilo da je to bio odlična odluka, jer smo na Banjici protiv Rada odigrali 1:1, taman dovoljno ono što nam treba da se vratimo u prvu ligu. I sećam se jedne fantastične atmosfere na Banjici protiv Rada, gde smo imali jednu neviđenu podršku, da kažem, pa ja mislim da je možda jedno 80% na stadionu bilo Nišlija. I onda još važnije povratak u Niš i na stadionu je bila jedna ludnica od ljudi. Sećam se da je Čair bio pun
ljudi koji su nas čekali da proslave povratak u ligu. Ljubav prema legendi je ostala, kao što su i Niš i Radnički ostali u Piksijevom srcu. Gde god bili, gde god išli, gde god živeli, zavičaj ne može niko da vam oduzme. Tamo ste rođeni, tamo ste napravili prve korake, tamo ste se školovali, tamo ste počeli da budete čovek. I ja svoj Niš i Radnički iz Niša gledam bukvalno kao svoju kuću i to će ostati do kraja života. To ne može niko niti da oduzme, niti da izbriše. To je nešto što potpuno ima veze sa čistom emocijom. I nakon odlaska Piksija, Radnički je igrao dopadljiv fudbal. Iskusnijima Nikoliću, Bankoviću, Biniću, Vasilijeviću, Jakšiću priključuju se igrači iz omladinskog pogona. Moja generacija, Pejić, Aca Kuzmanović, Višnjić, Jakšić, pokojni Antić, Miletić, svi su oni bili reprezentativci Srbije u tom periodu, čak i poneko reprezentativac Jugoslavije. Ono što je upečatljivo tih godina je da je omladinska škola Radničkog postala pravi rasadnik talenata. Za razliku od tog nekog prethodnog perioda gde je po jedan izlazio iz generacije, da li je to bio Piksi, pa da li je bio Bure Mitrović, pa pre njega Gogić, a da ne nabrajam ovamo iza, da li je Driza, Rinča i tako da ne nabrajam. Ja sam imao tu sreću da budem jedan iz moje generacije, gde su posle nadolazili i Mrkić, i Gavra, i Goci Stojiljković, i gro igrača je bilo niška priča. Tu su bili i Pejić, Antić, Antonijević, Kuzmanović, Stojiljković, Mrkić, a kao tinejdžer u klub stiže i Dejan Rambo Petković, koji postaje najmlađi debitant u elitnom rangu jugoslovenskog fudbala. Sećam se derbi, prve utakmice kad sam debitovao, ne derbi, nego debitovao protiv Železničkog Sarajeva davne 88. godine. 16 godina i 15 dana, naravno, ušao 15-20 minuta, 4-0. Smo pobedili tu utakmicu, to je moj debi, to su nezaboravno. I naravno, nezaboravno je utakmica gdje sam postigao prvi profesionalni gol. I ta utakmica isto nezaboravna protiv Hajduka iz Splita. U 9. minutu Radnički vodi Stojiljković do Petkovića, a Petković pored Pudara. Ponovo svet obilazi vest koja je vezana za jednog igrača Radničkog. Rambo je u kadetskoj reprezentaciji Kipru dao gol u 3. sekundi. Rambo Petković postiže gol i u dvomeču sa Železničarom iz Sarajeva i Radnički postaje omladinski prvak Jugoslavije. Grujić, pas prema Mišeljiću, šansa za Mišeljića, prilika i 1:0. 35. minut, veliko slavlje na tribinama Radničkog, slave Niške Meraklije, najodaniji navijači ekipe sa Čaira. Pamtim pobedu iz 82. godine ovde protiv Zvezde 2:0. Pamtim pobede protiv Hajduka 4:0. Pamtim sneg 89. godine kad su Rambo i Goran Stojiljković dali 5 komada Hajduku. A isto tako pamtim i sve moguće poraze, ispadanje iz druge lige, odnosno prve lige u Srpsku ligu. Pamtim utakmice koje smo igrali po, moram tako da kažem, po selima, po varošicama. Svedišlije, Meraklije, Svedišlije, Meraklije. Pa generalno od samog nastanka fudbalskog kluba Radnički imao svoje navijače. Iskristalisalo se ime oko 89. godine kada je grupa već počela pratiti trendove navijanja u svetu, pa tako negde 85. 6. zaživelo navijanje i na našem stadionu.
Ja verujem da se ljubav javila u ono vreme kad su radnici elektronski i mašinski zapravo dobijali one sezonske karte i onda je Ćale Japu i mene, mog brata, dovodio na stadion. Mi smo bili klinci, obavezno se znalo, majka nas je spremala tu nedelju da mora se ide na Radnički, mi smo dolazili i to je to. Radnički sam zavoleo zbog oca i pored oca, jer sam ceo život proveo ovde na ovom stadionu i bilo bi sasvim ludo da nisam Meraklija i da ne volim Radnički ili da kojim slučajem, ne daj Bože, navijam za neki drugi klub. Negde oko 89. je usvojeno to ime koje prezentuje i naš grad i naš mentalitet. Te godine nastaju Meraklije i te godine Meraklije ulaze u život fudbalskog kluba Radnički i taj život evo i dan danas traje. Ako bi nekom ja trebao da objasnim ili da kažem na šta se svodi sveo taj život, mogu da ga, osim bezrezervne ljubavi, to neću da pominjem, to stoji, mogu da navedem 3 stvari. A to su muka, nerviranje i nerviranje. Nekako se i poklopilo da su ubrzo došli teški dani za klub. Država se raspala, liga se skraćuje, a menjaju se i sistemi takmičenja. 90. godina počeli problemi i inflacija i rati i privatizacije i tako dalje i tako dalje. I od tada to je jedan, da kažem, težak period za fudbalski klub Radnički, jer znači krajem prošlog veka i početkom ovog veka Radnički je imao oscilacije. U takvoj atmosferi Radnički 96. godine ispada iz elitnog ranga. Nakon 3 godine se vraća, pa ponovo ispada iz lige. Svetla tačka je pojava Ivana Krstića Belog, omladinskog reprezentativca koji brzo postaje i kapiten prvog tima. Pojavila se generacija koja obećava i koja ima svog predvodnika. Tih godina stasavao je i Saša Caki Stojanović. Ja sam dete kluba, prošao sam sve selekcije i bili su pokojni Miljan Mrdaković, Mladen Ristić, Igor Tasković, Dalibor Mitrović, Bratislav Ristić, Vladan Kujović. Sve su to igrači koji imaju ozbiljnu fudbalsku karijeru. Istovremeno nižu se i tragični događaji. Najpre bombardovanje, a onda 2000-te strada Beli Krstić, po kome kasnije fudbalska škola dobija ime. Veliki gubitak za porodicu i za ekipu. Dolaze godine velikog posrtanja, ali i to je deo istorije Radničkog. Od 2003. godine Radnički je drugoligaš, a nakon 5 godina ispada i iz druge lige. Te 2007-2008 nije bilo finansijskih problema, jer para nije bilo uopšte. Bukvalno ako para nema, ako hoćeš dođi, igraj i vidi ako možeš da se prodaš i sve to. Ekipa onako nije bila loša, mahom su to činili igrači iz Niša. Pokušali smo te godine, međutim nismo uspeli, ispali smo u Srpsku ligu. Uspeva Radnički da se vrati u drugu ligu, ali ispada ponovo i sezonu 2010-2011 igra Srpsku ligu. Ja sad kad bi trebao da se setim, to je znači upad u ligu, pa ispadanje, upad u drugu ligu, pa uđe u prvu ligu, pa ispadne u drugu, pa ispadne u Srpsku, pa uđe u drugu, pa uđe u prvu. Ja sad kad bi trebao da se vraćam i 5 puta treba slavimo upad u prvu ligu. Znači, mnogo pare be ide na muziku i na pijenje. Ne znam, možda će da zvuči malo i čudno, jer nam je to bio jedan od najlepših perioda. Nam je bilo bitno da se navija za Radnički i nam je bilo bitno da se vidimo tog vikenda. Uvijek smo bili tu i da pomognemo i kad je loše i kad je dobro. To je bio način života, a ne fazon navijati za Radnički. I nije nam bila bitna uopšte liga, bilo nam je bitno da se igra za Radnički, bila su nam bitna niška deca koji igraju za Radnički.
Igrali smo na Mašinčevom stadionu, to je za mene, evo ja sam tu u klubu možda 15 godina, ja mislim možda i više, meni najdraža sezona i što se tiče nekako taj sklad između igrača i publike bio je neverovatan. One tribine koje su odmah uz teren, stvarno je atmosfera bila fenomenalna. Jedva smo čekali da igramo kući, uvek je bilo puno, pomoć navijača, vratili smo se i onda posle idu malo bolji dani za Radnički, došao i novi stadion. Tu je bio Aleksandar Jovanović, sadašnji direktor, Vladimir Milenković, Miloš Petrović, Miloš Živković, ali su bili dosta igrača iz naše škole, iz naše kluba. Uz decu Radničkog klub se igrački konsolidovao, ali su finansijski problemi bili veliki. Desilo se da ekipa ne primi plate i po 7-8 meseci, pa onda dođu ljudi, isplate mesec, dva, pa ponovo se kasni po 3-4. Igralo se iz ljubavi, ali se od ljubavi ne živi. Grad je u jednom periodu u novijoj istoriji prepoznao značaj Radničkog, ali je gradska kasa bila plitka za debeli minus u klubu. Ono što sam mogao uvidjeti sa pozicija na kojima sam se nalazio jeste da jug Srbije je siromašniji deo naše zemlje i da je malo, da kažem, privrednih subjekata koji bi se mogli uključiti i pomoći u onoj meri koliko bi to bio neki ključni doprinos za ostvarivanje nekih vrhunskih rezultata. Pokazalo se da klub bez pomoći privrede ne samo da ne može da bude konkurentan, nego ne može ni da opstane. Radničkom je bukvalno pretio katanac. Ja sam čovjek koji dolazi gdje je teško. Da je bilo lako ovdje, sigurno me ne bi zvali. Znači, ja sam čovjek koji veruje u sebe i u moje saradnike i ja mislim da će Radnički biti jedan sasvim novi i opet veliki klub. Mislim, susreli smo se sa jednom, mogu reći, katastrofalnom situacijom u svakom pogledu. I finansijskom, i organizacionom. Skoro svi fudbaleri su vodili neke sudske postupke protiv Radničkog, međutim i to nije išlo kako treba jer račun bio u blokadi. Faktički bio zaključan i stadion i sve živo je bilo zaključano. Da ne pominjemo dalje, dugovalo se oko 5 miliona. Igrači nisu imali gdje da spavaju, nisu imali gdje da se hrane. Porez nije plaćen 17 godina. Nijedan. Uspeli smo da sav taj novac vratimo, uspeli smo da vratimo porez državi koji godinama nije plaćan. Istina i država je zašla u susret, dala mi je reprogram, jer je to bila ogromna količina novca koja se godina nije plaćala. Sada sa ponosom mogu da kažem da smo možda jedan od najodgovornijih klubova u Srbiji koji redovno isplaćuje sve obaveze i prema državi i prema igračima. Situacija u klubu je i na sportskom polju bila loša. Pa kada je došlo ovo upravo u klub, onda škola je bila dosta slaba. Mogu danas da vam kažem da u školi ima preko 600 polaznika, 600 novih mladih fudbalera, da je u oba dve lige i kadeti i omladinci su nam prvi na tabeli i da u narednim godinama će Radnički izbacivati svake godine po nekoliko prvotimaca. Istovremeno radi se i na uređenju infrastrukture. Infrastruktura urađena sa klubskim parama. Mi smo imali taj teren na kome smo i trenirali i igrali. Taj teren je urađen, kompletno renoviran. Pomoćni teren, bila je oranica, sad je lepo. Trening mesto, doveli smo i vodu, reflektore, struju. Treniramo i na Željino prvi tim. Deci smo napravili isto nove slačionice. Napravljena je jedna velika teretana. Pa sve što je bilo do nas mi smo već uradili što se tiče te infrastrukture. Doveli smo na taj nivo koji je maksimum koji može klub da ostvari. Imamo uveravanje da će se graditi novi stadion, da će se uložiti određena sredstva. Mi se nadamo da će to biti već ove godine krenuti radovi i nadam se da će Radnički doživjeti da na njegovom stadionu igra reprezentacije Srbije. Odmah po preuzimanju kluba Ivica Tončev najavio je povratak Radničkog u vrh srpskog fudbala.
Po meni, koliko sam ja primetio do sada, treba će jedno 5-6 dobrih pojačanja da bi Radnički mogao da uhvati put za Evropu i da bude među prvih 3-4 ekipe u zemlji. Obećano, ispunjeno. Konsolidovani Radnički već u narednoj sezoni osvaja 3. mesto u šampionatu uz plasman u Evropu prvi put nakon 35 godina. Dovoljno za veliku feštu na niškim ulicama. U prvom kolu kvalifikacija Radnički je za protivnika dobio ekipu Gzire sa Malte. Stadion Čair bio je dobro popunjen, a ekipa spremna da na terenu pokaže da je bolja od Maltežana. Od starta je Radnički krenuo ofanzivno i uz 2 gola Haskića i po jednim Pankova i Mrkića stigao do ubedljive pobede 4:0. Prolaz u naredno kolo trebalo je potvrditi na Malti. Na ostrvo u Mediteranu letelo se direktno sa aerodroma u Nišu. Atmosfera sa aerodroma Konstantin Veliki prenela se i u sam avion Air Srbije. Radnički je, što posebno raduje, na revanš na Malti odputovao čarter letom iz Niša. Let do Valete, glavnog grada države Vitezova, bio je izuzetno prijatan zahvaljujući kabinskom osoblju avioleta, ali i pozitivnoj energiji koja je nagoveštavala i pozitivan rezultat. Moram da budem iskren, nisam baš skoro ispunio obećanje, pošto sam rekao za 3 godine vodimo Radnički Evropi. Ja se izvinjavam svim Meraklijama i građanima Niša što smo uspjeli za 2 godine da odvedemo Radnički i evo ovo je čist dokaz da već letimo ka Evropi. Prvi međunarodni meč Radničkog posle 30 i nešto godina, ja mislim da je to ne veliki nego ogroman uspjeh. Gzira United savladana je sa 1:0. Gzira je brzo arhivirana jer je u narednoj rundi čekao velikan iz Tel Aviva. Da je bilo više vremena za uigravanje novog tima, ne bi Izraelci bili nepremostiva prepreka. Makabi je u Izraelu slavio sa 2:0, dok je u Nišu u predivnoj fudbalskoj atmosferi bilo 2:2. Radnički već u narednoj sezoni obara mnoge klubske rekorde, razdvaja Zvezdu i Partizan na tabeli i osvaja vicešampionsku titulu, a stiže i do polufinala kupa. To je najbolji plasman Radničkog u elitnom rangu od osnivanja kluba. Tu sezonu Radnički je okončao sa samo 2 poraza u prvenstvu uz gol razliku plus 41. Pa moj najveći motiv zašto sam došao ovde u Niš i u Radnički je to da fudbal se ne igra samo u Beogradu i da bude samo beogradizacija i Beogradska liga, nego da se igra fudbal i na jugu i da mi odavde imamo šta da pokažemo u fudbalu i mislim da smo ovih godina kad smo tu to i pokazali da je Radnički mnogo bolji nego što je bio pre. Radnički je 2. godinu zaredom u Evropi, a Flora iz Estonije plasmanom u 2. rundu potvrdila je da danas nema slabih protivnika. Najbitnije je da je kontinuitet tu, a Radnički i 2022. godine stiže ponovo do Evrope i pokazuje celokupnoj fudbalskoj javnosti da je najopasniji kada je otpisan. Radnički je ponovo u Evropi i ponovo na Malti, a samo splet neverovatnih okolnosti odveo je protivnika u narednu rundu takmičenja. Real sa Nišave nije prošao dalje, ali je pokazao da raste na svim nivoima, dok su Meraklije bile ostale uz svoj klub, i u dobru i u zlu.
Ja ne verujem da postoji grupa u Srbiji koju krasi odanost kao što krasi Meraklija. Nekako uvek razmišljam kad pričam sa tom mojom starom ekipom kako nismo imali sreće da se dobacimo do te Evrope, ali i mi smo to doživjeli. Evo, ta Malta nam je bila super 2 puta. Pogotovo ovo prvo gostovanje sa Gzirom, gde je nas oko 300, ja mislim, otišlo na Maltu, proveli 4-5 nezaboravljenih dana. Desilo nam se jedno lepo vreme gde je iznedrilo da imamo čime i mi da se podičimo. Mi imamo za koga da navijamo, imamo klub u Superligi, bez obzira ko je trener, ko igra, ko vodi taj klub. Stvarno mi Radnički puno znači, stvarno sam postao Meraklija, verovatno će ostati do kraja života Meraklija. Fora je navijati za klub iz svog mesta, fora je navijati za klub iz svog grada, fora je navijati za svoje drugare, za svoje komšije, za prijatelje. Ja praktično sve Nišlije i sve one koji žive u okolini pozivam da navijaju za svoj klub, za svoj zavičaj. Mnogo je važno da imate svoj identitet. Možete vi da volite nekog, ali morate da pre svega navijate za svoj klub. Sve Nišlije, Meraklije, sve Nišlije, Meraklije, sve Nišlije, Meraklije. Uspeli smo da faktički na fudbalsku mapu Evrope vratimo Radnički posle 34 godine. Mislim da je sad Radnički jedan pravi superligaški klub, stabilan superligaški klub i mislim da će ići samo sve na bolje i bolje. Niš i Radnički i naša publika su dosta zahtjevni. Mi smo za 5 godina 3 puta igrali Evropu i nismo skroz zadovoljni. Hoćemo još i mnogo više i mi želimo da jednog dana i nadamo se u bliskoj budućnosti Radnički donesi jedan trofej, to nam je novi cilj. Najvažnije je to da se došlo do prvih 100 godina. Poželeo bi Radničkom sve najbolje, poželeo bi mu prvo stabilnost, poželeo bi mu da bude deo Superlige, da bude i važan deo srpskog fudbala, poželeo bi mu da bude strpljiv, da Meraklije isto tako budu strpljive, da vole svoj klub, da navijaju za svoj klub. Meraklije, Radnički, Radnički, mi smo tvoji sinovi. Nema mnogo kluba u Superligi u Srbiji koji slave 100 godina postojanja. Cela uprava radi samo na tome da u bliskoj budućnosti dođe jedan trofej u Nišu, da Radnički osvoji kup ili osvoji titulu i nadamo se da će se to desiti. Radnički za mene znači nešto sveto. Jedan veliki, veliki klub koji mora i posle mene i posle ove uprave da ostane, da bude još veći. To je naš motiv, da ostavimo što bolje temelje, da Radnički traje što duže i da Radnički dočeka s nekim novim generacijama i 200 godina kluba. Radnički, Radnički, mi smo tvoji sinovi, koji nikada te neće izdati. To smo svi mi. Tu je i Piksi, tu sam i ja, tu je Žuča, tu je Anđelković, tu je... Gledam i kao mamu i tatu svih nas, na desetine generacija. Ova slika je kao nešto maglovito, prelepo i gde smo svi mi. I oni koji su otišli kao i oni, i ovi danas koji igraju i koji će tek igrati.